Mayam Krumzari adon Ingrid Impact News nei Rajrang Thongbam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchari Manipur University gi Hojik Phobada Oregli Bafibam Maruina September gi Tarik Amada Professor AP Pandena Mahag VC oina magi duty da resume tawre habagi chese tholakra matungda Hojik Oregli Bam Phibam Singh Maruina Tongan ba Maikei the habitat VC Pandegi Maikei degi amadi VC in charge gi Maikei degi कोई तोंगा बा ऑफिस ऑर्डर सिंग अमदी मेमोरेंडम सिंग थोना दोना वा कोई वार ऑफ वर्ड्स है तेरे वाही की वर्ड्स कोई वार से तौगी ममी तारी मसी नमर मोइदना कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी दा होजिक इंक्वायरी चथकी बा होब तारगसु अथॉरिटी अनि लेरबगी मोंग द मियाम द उहलिबा मसी करिगे दमक तनो वीसी पांडे लेप्ता लेगदबनी अदुगा प्रोफेसर विश्वनाथ ना कोई वीसी इंचार्ज ओयदन हाइबना सिंग डायरेक्ट डायरेक्टिव ओयना एमएचआरडी दे लाक्तबी मरम करिनो why MHRD is keeping quiet habagi wapum duni wapum sing matang da khana negu nang Impact News ki studio election Levir basi joining us tonight on Manung Huna CPI ki National Executive Member Dr. Morangthim Darni ham thodo jana rabutram lokcheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us National People's Party NPP Manipur unit ki women G Setapati Devini Madam Setapati Bisu taram lokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. And Justice Alliance PRGA ki convene Oyuri ba Ojai Rindole Chumam ne Ojai Robusu taram lokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. Aham bago NPP se koi BJP ga punna chamina ba adum laba Manipur gi oinadi punna chamina ba ko center gi oinase punna chamina ba dum laba party am oibani na handa ki hujik lai riba situation asida NPP gi maike di kari wapum thamini aikoi gi di taseng hairabada aikoi na BJP ga punna di chatminari BJP ga punna aikoi sarkar seminari adu aikoi na BJP ga punna sarkar seminabagi maramdi Manipur gi praja singbu ingna sikna lehenba aduga aikoi gi anova new generation singsina makoi gi matik chaba phangbam thokpa phangba aduga praja sing nungai na ingna santi leina leigani haibagi asada khoi pulli hojik su tholai ba issue si taseng namaki di Manipur University gi aseng ba tholai ba issue si di aina aibu thamjau haragadi BC hanagi BC oriba akoi gi AP Professor AP Pandey se magi problem sini Mama sana masih khangbam thoi prajana natraga koi community sina MUE community na ibu yadre adu di inquiry committee ama tawringai sida inquiry committee se loidriba bawodi mahak tumin leigadabani haibase mama sana khangbam thoi na ithamjage masi mana sukang khangdana inquiry committee loidringai da ai join tawradawni lakadabani aina muk pairani haidana hojiki aya kari haitare Ministry of Human Resource ki aya yawbra yawdabra khangdana mana laksalaga Manipur da join tawsalakpa Manipur irang thohalak pasigi wathok simakna koigi MU community da awaba aduga kari haitare tobung khangdaba ma thon gi bai wa khaktani aduna hojik lai issue si akoi kamain problem si solve tawni issue si solve tawni haragadi ai di hojik solve tawsalakado manjale maramdi akoi gi deputy secretary na instruction pire iba aduga lairiba community akoi gi inquiry committee hojan gi ba mase inquiry committee sina loira kanda inquiry committee si अखोगी मागी मरान लेरमे यारे लेरमद्रे यारे मदुगी पिभम थोकबा पनिशमेंट फंगबम थोकबा फंगबा नत्रगना मागी लेरम मरान लेरमद्रे हारगना अमुक हंजन जरकबा मसिदी ngасai inquiry committee na lepkada poni mana inquiry committee gi report la kanda la aneba then mana akhoi honorable high court case ama muk toksale case ki matang ji joi khoina yam kanna mot piba yati maramdi case si changrabani na hojiti subjudice oigani mana lali natra sumi haibase khoina haibadi ngamdre aina kitang akoi gi party gi side tagi akoi party na su khana jabada akoi na phawri se kari gi Professor AP Pandey na kari gi kiri banosini koi na hangningi se maran suk lai lai taba mi amana magi mathakta inquiry tawe habdi kaim ki ningai liti na tawning ge tawjeu noi ni inquiry taw kai dong ni noi gi inquiry report ti matung na ithabak tawge na lem na lai thokpa ngamdri se kari gi noi se swai stai khoi kitang samam na bam di thoe ba mana inquiry hojik nahan tang keno da hari se da tang September gi tang manga sida inquiry committee thajaningai oide mana Pandey hai maranam siri inquiry committee thajaningai oide hai tara di mana thajaba inquiry committee ma semo hairibra masi khoi gi nainar agati individual tasal koi phibam amla abdo khoi gi lainga ki natraga party ki oiba wafam natabida ma masagi individual oiba mana sang ki ri kari gino community MU community na ma bu hek la ko khodak ta tan bani nati dana something kari gumba khara thengla dana hairak pa seda isa gumba inaw gumba ngakta ni makhoi na ibu thajadragadi aingonda tawriba inquiry se lui sanu haiba se ma masana yam lem na ngai ba phabra haidana khoi di thamninge ba the swai matang sta ina muk party khoi gi site gi muk thamjaning badi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ICRDꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯂꯧꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ AP ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯪꯙꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯔꯤꯛ 6ꯇ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ नचिंगो मैम लेतारगसु लेटेस्ट ओना सेप्टेम्बर की तारीख तरादा प्रोफेसर पांडेना प्रोवेसी म खंजलकपनिना स्वाइसिदा मागी मथकता क्लियर कट कोगी नंगसे लिप्त लैबनी हाइबसे MHRD दगी पेलक मथौ तारी मधु पेहला नगु दमकता स्टेट गवर्नमेंट के माइके दगी मरोइना NPP सु गवर्नमेंट से प्राइवेट यावनिना हजु पबदा तुमिना लेरिसे कगिनो से मसी अखोई तुमिन लेब नते हाइरिबनी अखोई हुजे अखोई इनमेन अखोई मरीजे अखोई मिनिस्टर मरीजे अखोई हुजिक लुसिंगिबा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गा अदुम खनरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु मसी कन्ना दुम दे होनरी अदुबु अखोइना हौजिक सु होना खिगनी अखोई मसी इंस्ट्रक्शन पियर लंगबे दुम होना खिगनी हाइरिजे चुम्मे पांडेदा अखोइना अखोइगी हुजि इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट पी तारगसु इंक्वायरी कमिटी सिना कैदौगदगे दुदि लेपकदबनेबा अदु लेपट्रिङेदा माना अखोइगी पांडेसिना अखोइगी प्रोफेसर पांडेसिना यामना नंगहौररोइ दोगुम चंगजलकपा इंगसाइ हेपनजगिबदो अदुमाइना चंगजलकपदुदा खैतंग खुदोंथिबा थोकपनि मसि पिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नदि सोइदना पिरकफमदि थोअबनि अदु हौजिक फाव पिरक्तबसि थेंगबसु थेंगना अखोइ सोइदना पिरकनी हाइबे आसादि अखोइजु थम MHRD न हौजिक फावबदा करिगेदमक्ता तुमिन लेसलिबनो करिगेदमक्ता माके लिप से एक्सटेंड तौखरे मा हौजिकता लिपता लेबनि प्रॉब लोइद्रिबक्ता लिपता लेगेदमनि हाइबगी वाफमसि आई बोइना चे थारक्तिबा कैनो मसि लाक्त्रि फावबदी प्रोफेसर पांडेसु मागी माइकेदगी अदमक माना तौनिंगबो मयामदो माना अथॉरिटी नि खंजबनिना अदुम लैगनि मरम अदुना स्वाइसिदा मागी मथक्ता अथॉरिटी कना लेरबगे हु इज द अथॉरिटी एंड व्हाई अथॉरिटी इज नॉट शोइंग अप हाइबगी वाफम दुनि मथंग से ओजा इरेंदो लाक्से ओजा करि हाइबनिंगी देयर इज नो अथॉरिटी हाइबगी मोंग दनि हुजिक लैगि मोंगसे हाइदि प्रोफेसर पांडेसु मासु मागी लिप्तो लोयरबनिना अगस्त के तारिख 19 लोयरे हाइबगी मतुना टेक्निकली रूल की मतुना संगै बंगा तनि रूल द फाइट तौनरगा लेगदरा हाइबगी क्वेश्चन दुनि अदुबो स्वाइसिदा हुजिकति डिप्यूटी सेक्रेटरी MHRD नसु कोई यूनिवर्सिटी एक्ट की मतुना लौखरपया बथबसिंग लौखलो हाइबी वाफम दिलाय मदुला अब फावबदा लेटेस्ट ओइना प्रोविसी फाव खंजलेनि सेप्टेम्बर की तारीख तरादा अदुननि स्वाइसिदा हुजिक अथॉरिटी अनिनि अदुम लेबगी ममी तारसे मरबदुना सुप्रीम अथॉरिटी दो शोप तब मथौ तादरबा शोप तौद्रगदी मणिपुर गवर्नमेंट सु अदो आइतो प्रेशर पी मथौ तादबरा हाइबदुनि ओजा इन्दो गायबनि मणिपुर की सुप्रीम अथॉरिटी दे चीफ मिनिस्टर ओइदोनि कैबिनेट ओइगदोइनि अदुगा सुप्रीम अथॉरिटी सिना अखोइगी मणिपुर की अमत गायरबा मणिपुर यूनिवर्सिटी कन्म ngамदबा हाइबसे मसे यामना लाइबक थेनिगाइनि अखोइगी होनरी अदुगा तुंगदुसु होनगेनि हाइबा वाहिसे अखोइ नुमि चाम हेले अखोइ तासनजरैसे अदुम तारगा लाबने अखोइगी MOA साइन तौनरे चीफ मिनिस्टर की ममांग कैबिनेट मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी मैम यावना स्टेक होल्डर मैम चंगना MOA से साइन तौनरे नॉर्मल सी पोरे हाइबा मतुंगदा परीक्षा 6 सेमेस्टर की परीक्षा हाइदोए ओजा मैम सिना अदगी अखोइगी ममांग दा अखोइगी पेंडिंग लेरिबा थबक मैम से लोइसननबा संडे एबो तो छुट्टी लौदना थबक सुई हाइबसे अखोइ पाउ फंगजरे नॉर्मल सी से पोरे परीक्षा हाइदोक्तना परीक्षा तौदना मैम से तौरकान दा अखोइगी पांडे सिना पब दिल्ली दगी अमुक लाक्सलगा सुमाइन तौदना आई छुट्टी लोरे आई लाए अन हाइबगी सिगुम्बा तौरकपा तंजासिदा BJP की स्पोक्स पर्सन अमना हाइगी आई काउजद्री हौजिफोगदा पांडे मथंदा लाकपा हाइबसे मसी ओइथोक्ते मथंदा माना मथंदा ngамपोते हाइबा पोट अमा पनबिगी हाइतरा अदु मसी आई याम याजनिंगे माना मथंदा न ngамबा पोनतेबा मागी बैकिंग यावदना मागी सपोर्ट तौबिनबा पॉलिटिकल पावर यावदना माना हौजिक मणिपुर सिदा सिगुम्बा यामना chaotic ओइबा सिचुएशन यामना मेसी ओइबा सिचुएशन अमा पोरइसे मागी पॉलिटिकल बैकिंग लै हाइबसे इराइराइना ताबनी कैगुम्बा अथापल लममदा अखोइ मैखु हौ तारगदि सोइदना मै चामनि जे अखोइ अदुम खंगमम थोपनि मसी कॉमन सेंस नि अदुना पांडे हैज really big political backing both from Delhi as well as from Imphal. Okay. मसी आई खुदम होइना थमजगे हौजिक फौदा MHRD न तुमि लेइसे कैगिनो silence speaks 1,000 words हाइ तुमि न लेइसले जे पांडे न मणिपुर द ओट प नैबा तौरगसु
MHRD central government BJP सरकार ना तुमिने लाइव से हम खुदम ने MHRD is also a part of this conspiracy है बसिमा. Secondly, Manipur government BJP led government is also a part of this conspiracy. है बकी खुदम से ना कमाई तो गए था. हाउजे उजे मागे transit office ना है संजय तुम quarter ले जाए. से कोई मणिपुर सरकार ने पी बने. Manipur University दी center की मखादा लेरम भी आए. अदु मागे transit office दी मणिपुर सरकार ने पी ब quarter ने. मसी VIP zone दनी no horn zone है बा अदु को मफम नी. मसी दाई सिदा माना office ताऊरे है ना लाउथोए. ऑफिस तौरबनी फरे छात्र मैम ऑफिस तुदा वकत पचप मतलब दि छात्र मैम मणिपुर पुलिस ना नफुद फाबिरी कईगनो से आई हंगजनिंगे से अदुना कईगुम मणिपुर सरकार ना हाइरिबा नुपासे तसेंगना हायगदि पब्लिक ऑर्डर थुगारेबा नुपाने मसे NSA पालगा मणिपुर गवर्नमेंट खुदक जेल थमगदबने मणिपुर की सिगुम्बा प्रजा की लेजरीबा शांति थुगायबा दुगुम्बा एंटी सोशल एलिमेंट अम चिंगबने पांदे से अदुना आई हाइजनिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट BJP ने पाले स्टेट गवर्नमेंट BJP ने पाले मणिपुर यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्शियल वाइस चांसलर पांडे है जिसु BJP ने अपॉइंट ओवर कैनोनी VC नी अदुना पार्टी में हमसे उर लेरगा कंस्पिरेसी अचौबा मा अखोइगी चाकथोंग अचौबम थोंगेबा सिगी चाकसे मसे करीनो न अखोइने येंग मतमदा मणिपुर सिदा शांति सोंग फंगंदबा डिवाइड एंड रूल की ममी म तहलकबा अखोइ हुजि येंगसेबा अखोइगी अत्सुम की इचिनाउगा एमसु की इचिनाउगा मुसु की इचिनाउगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ओइ तोखाई तोखाई ताब उरे अदुगा याम कुइद्रिंगैदा याम कम्युनल ओइबा वहाई में ngangnarapsu अखोइना उदबनते मीडिया दा कैदा सोशल मीडिया दा कैदा मसी मणिपुर से अखोइगी इलेक्शन जे नक्सलपनिना डिवाइड एंड रूल तौबगी अदुगुम्बा अखोइगी लालोंगमा अखोइना अखोइ चिंगनदब ngamde हाइबसिमा आई ताक्स हाइजनिंगे ओके सो डिवीजन अमसुल आई हैपनिंग मियाम की मरकता मरोइना होजिक AP पांडे ना प्रोफेसर AP पांडे ना सेप्टेम्बर की तारीख अमदा हलकप ngamisigगी और आई हले रिज्यूम तौरे हाइब ngamisigगी मनिंगदा पॉलिटिकल बैकअप नत्रगा बैकअप अम लेरे याम चाउना सपोर्ट अम सिस्टम अम लेरे मदुना ngambani हाबी वाफमसु फोंदोक पिरि अदु होजि पब्लिक ऑर्डर का हन बिदम NSA पालग माबु डिटेन तगदम हाबी वाफम न चिंगबसु लाई अदु स्वाइसिदा मरुइना खोगी हाइना बसु लै MHRD ने याम चाउबा रिस्पांसिबिलिटी अम लहुम थोई अदु याम तुना एक्ट होम थोई सेप्टेम्बर की तारीख मंगा दनी VC इंचार्ज न चे एखिबसी अदुगा रिप्लाई हलकपददी MU एक्ट की मतुंगिना तौबिया बगै तौरो हाइदुना यामना क्लियर ओइदना पिरि क्लियर ओइद्रगा सु पिरि बसिनदी ओके VC इंचार्ज सिबु एक्सेप्ट तौई अदुगा होजि इंक्वायरी जथरि सिबुसु अप्रूव तौई हाबगी ममीदुबुदी चाउन तारे अदुबो VC खोगी ऑन लिप्त लेगदबनी हाबगी प्रोफेसर AP पांडे से लिप्त लेगदबनी हाबना क्लियर कर इरक्ता बसिन मरम ओइदना होजिकसु VC प्रोफेसर AP पांडे ना प्रो VC ने सिंग खंजल आई मरम साइसिदा MHRD इज कीपिंग क्वाइट हाइना बलै तुमिना लेसन महाबसी silence is legitimizing whatsoever is going on and silence is accepting whatsoever is going on kari habni uza silence na hojik oriba mayam se loina MHRD ne accept haidi mase tumin adum ya selena lobi gadori bra political backup to adai dege dum uren khan bi bra natraga state government so helpless oina habi dori bra natraga state government si upai lete badagi mateng pange habi dori bra kamai yeng bi well sigi issue si tasing badi it becomes a political issue now. Political backing yaudana Pandey cannot do it. Pandey na sanari ba role se city government na tawhan bane. And also the party which is ruling. Ujike sai haina gri mayam si Manipur da university amsung Pandey maram da naina basi aidi praja sing si su talam madu maleng khali. Hana hana suya haijaning dre. But we loina hairabunina. He is one of the most arrogant, indisciplined officer. Kanana tawhaliba, ruling parties in tawhali. Ma tawham talked about how mayam tawre. Mana tawri report mayam sinanga city university ki campus manung the Santi lehenda badanati. The whole society. Koi Manipur prajam yam gi marakta tangdu leitabam lehel. Because this university is the highest institution natra education ki quite awang ko thaki mahi lo shangai si oiriben masida mina tabada karino ne na haige do potu ngakta ne hujit torisi how Pandey came back ma kamdong na halaki ba kamdong na man order to mayam loi haigre ko mana tobam thokta ba thabuk mayam ma tawri ba hujik su university sida
as per the HRD order, suggestion given by the state government or whatever, sida nainagri punamakse maming mathalo in pandrasulo in khangedanako. State government, whether the state government is in existence, koi sarkar sibu lairi brai wahang malaktoram ne. Bharot sarkar di kam dauba. Hujik lairi besi, I think ina sai haziba game plan manen lawe bayakti. Kada uno masong lay bay do koi may tigi probhapta. Kangi bani tawrisi. Panti na thuy orasi thokpham thokpre ba. He is on leave. Magi shuti si PU haidana sarkar su tang na PD yadre pira bane extend su tawra bane. Adi mathakta mai mathakta inquiry hawra bane. Sida mana order thoken thoy sidi sengna sei leita ba idu tar. Tawham thok do pot transit camp ke do le doriba. University si Manipur da isau thok tana ising thumna kaim taw yadre maram maduna transit office ma somewhere sida leire haiba natti e bujik lai sidi leibam thok ta bam da leire hairim ne sisu sarkar sin ta dana leiba central ga minaman taw si khangda ba natti ba khangim ne ba sida una karim ta haidan leiri se maram lei because Pandey kanano Makpu karigidam ta Manipur da Vice Chancellor in Thamibno say it has to be understood. Adi matakta e amaga information piningi prajadasu Manipur University sina ahan banate BJP na lit tawba sarkar si lakpadagi Bharota university ke ate sumba thawdo in different ways thok rage. Okay. First started from JNU Jawaharlal Nehru University holding. Then Hyderabad Central University ni, Madras University ni, Aligarh Muslim University ni, Allahabad University ni, Jadavpur University ni Bengal ki, then Pune ki Film Institute. BJP ne khanba mana khutchana ni na khanba mi khallaga hekta hapchen bagi wathok na traba thokri do. A Pune Film Institute ka tawri do. Am junior or film amtang kuma miherga masadi qualified oidaba director oina hapse lubute ki haurak khibe iho du akhoi ne sidi injil lubraiba karamba anti do na injil lugeba they created the problems themselves. Okay. Maramaduna sidi BJP ki game plan amane na lawiyakti. Okay. Maramdi sida saffronization ki program amane you know city manung da leiba pot amane now it has to be disclosed people na khangnar bo afam amane Magi saffronization ki program du da politicalize tawraktana magi apamba du tawrakna bo hanabada people na accept tawraktabani aduga laibak thiri di BJP ki leadership na Manipur University sibu ko insurgency ki center amani gaina. It's very unfortunate. We don't accept it. Sidale riba staff puna mag chhatra chhatri puna parents sing sibu insurgent ngak to oira bro. I want to ask the leaders of the BJP, let them answer it. They have spoken. The center of insurgency makon nigaidana haibasidi. No, this is not the way. Maramaduna aina lakchani of the si political issue maneva. Pandey is a political person patronized by BJP and RSS. Okay. See, I quite the haibitare. Thoy but Hodong Yamjan Hajar Popora Maneva. Huzik Mana Thoib order, Sai Panagri Mamdu, Oiraga there, you know, Iriandron Haigibido. He should be punished. Okay. Maramdi, for he has violated the rules. Madu on little inquiry to my method inquiry to researching Nabakayadagi, my ekdimadi suspension the leredam never. Karigino Aishardina to mean ladies. Okay. Because they are backing, they are also looking, observing whether something can be done for him. Maduda Tokshan Nadana Lebanon lower. We do not accept this kind of practice. State government, Amasung center government, clear review. Okay. Zik Pandey should be put under suspension. Aduga inquiry say maning tamasatangedabani. Let the results of the inquiry come in public. Maduda karitor aduga ma gumba controversial or miema mara laitre na haira bhauda aidi Manipur University thambam thokren kal because he will not be accepted by the people of Manipur. Exactly. September ki tarik amada resume tawre hana lauthokra matungda
हानगी कोई रजिस्ट्रार इंचार्ज ओरिबा प्रोफेसर सामकिसो मसानसु तोंगा तोंबा ऑर्डर मैम थोलखेब लेरे मदुगी मतुंगदा कोई मुसुना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चंगजल खोंजंग दा हाबतर मागी ऑफिस के कादा एमयू दा ऑफिस के का चंगा थो सोलोंजन की दुगा सोलोंजन बा कादु दा इगी बची जी प्रोफेसर सामकिसो हारिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी अमु हन्ना चंगबा यारो हाबगी वाफम चिंगबी इरबने अदुना प्रोफेसर सामकिसो चंगबा यारो हारबनिना obviously VC Pandey changba yaro habi wafum simadi adumak leido male marabdana case da clear ka akogi clean chit phangaga tholokpa taraga su VC Pandey bo amuk hanna Manipur gi university community na accept tawdu di mandre adu hojik leiriba issue sida MHRD tumina leisalabani na MHRD habje central government ni aduga state government su MHRD na act torokta bamaro na clear cut ma se lipta legadabni na traga suspension na legadabni aduga inquiry ningthira to hongadabni habi wafum se hoji pabo thamutaba MU act ki matugina tawning taw habi wafum hadi tawya bagi taw habi wafum tholei aduga handak VC Pandey na amu tholei ba akogi order haiba tare pro BC khanbagi sisu aru mamang da tholokhiba mayam hai tare sisu Manipur University Act ki matung ina haina point se loi pala ga dum irakpani na VC Pandey su haidi Professor Pandey su MU की मतुंगना तौरी अरुगा सेंटर तक हायरी सिसु MU की मतुंगना पैकेट पे याबगे पैकलो हैना इंस्ट्रक्शन लाख बनी ना सो ऐसे क्लियर कट थमम थोई हैबनी तो थारे वो ऑर्डर में यामसी MU को मरी लेबो ऑर्डर गातने सी ऑर्डर से याम घरबो ऑर्डर नहीं लुम लावरे हजे मसे लारी को इन फोंग याने आफ्टर फ्यू डेज MU की ऑर्डर में यामसी लारी को इन फोंग यार नहीं आइदा ऑर्डर से अमर मुथोक जामे नम ताद्रम ने मरम तो साइसे रूलिंग पार्टी सिंगना रूलिंग गवर्नमेंट सिंगना मसी तुमने येंगा लेबगी तुमने बुदि लेते येंगा लेबगी या हालिबनी हैबनी तौरी बसी अदुमक हाइदी सेप्टेम्बर की तारीख मंगा देना ngasi phau haibasi almost chayolama helabani tumina leiba haibasidi leifam thokte maramaduna ruling government ruling sina karigi tumina leiribano haibi wafam laktar gadi NPP deso dum lakto ni state government gi maike degi pib ya pressure se MHRD da pibam to yan khanjai aduga akoi gi purview da leite hadana tumin leitar gadi adubu state sigi miyam ge welfare sidi state ki purview da leidone maramaduna state na so aise da welfare gi da mata kaim to tawna leise kai ni sina masi matang gi khoina tawwe ya ba tawri ba haibasini adumak akhoi tawwe ya ba tawri ba habni kaino gi ISRD dagi instruction ama lakpaje masina maram ama oiraga tasengmadi hauji AP Pandey si ma BC na ti na haibam di thokpani adubu mana personally mana pangthok da thokpo order se akhoi na su accept tawbam di thoktabani ba aduna masai matang sa mana pangthok ta thoya mana akhoi gi angawba magum pangthok ta thokpo order se da pangthok ta thoksal lakpasina akhoi da confusion lehan be wane ba adubu kaino na di ISRD na di taseng na di instruction nam piri iba asi nang tawhom thokpa tawroi na adun mana tawhom thokpa akhoi gi insert sina tawhom thokpa tawda kiningai thoidong na di oidabrai na khali hobji mana so ma thoksala amana so ama thoksala adubu ani thoksal lakpasina akhoi da confusion wa le hairabani na akhoi na ani si maram da karambana asumba bi si oigadoi noise masibudi akhoi gi ISRD na taseng na instruction ama pirakpham di thuye na khali sai matang sida adubu even pirak tringai manung sida su iraiba si thi sina gi matung ina di akhoi na hoji incharge se BC ne na lobudi tar e ama sida di iraktri ba da mana order am thokpa taraga di MU gi act ICD always dum pallani kananom ne da thoksala su MU act ina dum pallakani mado khoi phek ne lo tarakune ba taseng na di ngasai kaino gi ISRD dei di akhoi inquiry tawri adu nan ngang tawning ma mawong da tawro hairibani na adu gi matam khijik tang di akhoi na ngaiba phabra sida yam parsu tawsandana mana so ma thoe haraga akhoi na gara housing maximo ohalo highway mahota lakti la idana instruction amadi instruction ma la ibasina takpadi akhoi gi forda haibadi MU gi community gi forda thabakti tawriba sina takpadi adu ama tawri bani na akhoi na jara taksandana khotana housing mak adu pigadabni haise kitang silent oina yengaga tawriba thabakisi karambana accept tawgadabano haibase nongni ni si yengaga di soina thol accept tawhum di ngasai gi chief thara ibsida haidi deputy secretary na BC in charge Professor Vishwanath instruction marabadu professor it's very clear that Pandey amasung man issue to order things all should be taken null and void chana basuya yaro he is not the vice chancellor now at the moment okay chana basuya yaro have Professor Pandey na thari bas circular sing office not order sing memorandum mayam se loina mak MHRD da loi chali matane copy to MHRD ngatane adugu why MHRD is keeping quiet yam chawba question ni sigi question sigi pakum yam thuna dum pihum thoina tragati inquiry chatha basira aduma interfere tobagi mamiri chawtani pro VC phau khanjal aini
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯔꯤꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ instruction ꯆꯦꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯩ ꯆꯦ ꯏꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯨꯡꯉꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AP ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯊꯣꯛꯆꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕꯨ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ instruction ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ Okay, MHRD instruction si akhoi VC in charge pekuna VC in charge gi wafam sing si notice myam si order myam si lokhum to ha chumbam chu to I lokhum chu to I habani adubu Professor Pandey na thari bache myam si MHRD da chatpani na MHRD na kari gi damakta tumina leri no habsi madya dama question leri oza Irendra kari habani wadai dura basi kwai aruba question ne ba koi na hangdoi se MHRD da order khudimak chale MHRD su yauri ngasai gi MOA sign tawsida aduga MHRD gi makha da su leine Manipur University se aduga smai tawduna akhoi gi numit thani thole nadraga akhoi gi atia da numit ani tholok pudabu MHRD su dum tumina leidoi ra hauji Manipur University da VC ani leirabani registrar ani leirabani office ani sure amana transit office amana masagi campus da si bhawda BJP led government MHRD is silent silence is complicit to the conspiracy haibisma I thamjaning and in fact akhoi gi BJP ki spokesperson akhoi gi back to with the discuss tobagi mayam mamang da lakhibedo moi gi speech mayam ji praja mayam o intarabani man hai ji kaino kana gi michang changino ji oi khangabane ba BJP supports Pandey. See, very clear. BJP appointed Pandey, and so BJP still supports Pandey. Spokesperson me am na tabiram bodo ozara su tabiramani ozawai me am oi tabiramani Pandey is support to buneva. Aduga praja me am na di pamdre nungsidre and hai base khanga bani na BJP government Manipur se kai tauge da akoi su nungside ne akoi su lauthokadabani ne adubu akoi che thagre akhoi kanno honari haibasi ngatare akhoi gi usop sabada kana gumbam da bangona cha paura hairaga ai ga yare ana swai tawbo gumbane praja miyam da di akhoi nukside yade haiba aduga mathau di tawdaba this BJP led government is the weakest government that Manipur history has ever seen okay mem sadabadi ha keno ta singdok se ke ba hauzik laiba instruction ama deputy secretary digi instruction ama lai seda pursue tawdi habdi yaroi ba sigi instruction ama tala anna nabi da makta state government na kari tawrige si tawro matungda state government na amadi MU community na kari uma pressure khara tawra kanda instruction si la imne ba ana instruction si lak pasina maram ama waraga hauzik AP Pandey na thari sida copy yauri hare khoi sidi phange ko hayo copy si ada thabra thada ba khoi chingna ningai oi ba aduna nei na let's wait sometimes and I say etang mana copy laga madam we have waited more than almost 4 months how much more should we wait 4 months kina te hojik ti how much more should we wait hojik ti la inquiry technical detail inquiry hogre inquiry hogre aduga akhoi gi deputy secretary na in charge professor in charge MU gi ek matung ina tawhum thoka tawro hari siti adu ma'am so sida result ki lakre mera ain haijading se technical details hai sidi madam gi kero dasu nak dasu lebiramuni document engon dasu leje ozai manak dasu oi lebiramuni let's forget the technical details let's get down to what the people of Manipur want okay let's get down to what the community members of Manipur University wishes moi gi wish kai no prajamya da pami se kai no hai bise siba khoi yeng se technical details se oza ai thai la ibani ko ai da hai je gi ai hai ju to lo oza lo ga mem dong lak chai ha ai hai ju to lo on di la idena ko okay oza hoina to bi dai se yam kuire tha mari sure tha mari da VC ama bau lokto bungam da sarkar do ma do yam pang da ba Manipur gi khwai da gi history the bang the sarkar ne have se mase sabchana I thamningi okay charge ne ma'am set abadi da lakcha ga akoi na haijering sini ja akoi puina changba yai maram di ai khoina direct pairaga potu soi to ya da oi ba state government gi oi da ba aduna maram ma oi raga ai state government kan ba nate ko akoi na BC ma yang absolu bai bisi ngasai gi mayam am lakre isu mayam thokre adi matung du dei da hojikti asengba ma di lakre changjalo matung ji da hojik akoi na BC AP Pandey na order am thoe adu mai ji copy sa khare khot khare hai bisi di akoi na copy sa khare ade yobri yobdabra
आदा लेब्रा लेतब्रा पाउ लौनरिबनिना सिदे लौरगना करी लाकदबा मोइसु हेला आकादो नोंगानबा हेता पाउ थारक बाइबसि गमदे अखोइना नान एमयू इंचार्ज इगिबा सिथिदि मतुंगिना लाइसिबाउ संदे जखोइ लौरिबा अदुमाइन तौदना करी लाकदगे येंगि सेबे वानी तासेंगनदि हौजिक आईसआरडी ना तासेंगबा क्लियर कट बीसी कनानो हाइबसिदि थमब्राइन इदि खल्ले ओके वीसी कनानो हाइबसि मदि लाखिबा एमएचआरडी की डिप्यूटी सेक्रेटरी ना थारखिबा ऑर्डर्स इन क्लियर कट ताक्चरे हाइबनी प्रोफेसर विश्वनाथ whoever is pretending to be the VC should be arrested immediately by the government of Manipur. Valid point. VC सारिबा मिसक्सी ऑन लिटल लिबा मिसक्सी करिगदमक्ता मा फ्रीली साहलिबनो मा बु करिगदमक्ता होजिक मतम खरि होना इंक्वायरी लोद्रि फाउगी दितुमिन लेहनरिबन हाबगी वाफम दुनी ऑन देन ऑब्रेम तलोजके ब्रेति हम दुजरके इंपैक्ट न्यूज में तानो लेबी वेलकम बैक अदन वीर पे मनु हुनानी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स विद मिराज रोंगतंगबम मनु हुनतंग असि खनजर में बसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की होजिक लेरिबा कंडीशन नत्रग सिचुएशन असि की मतंगदा MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट न तुमिन लेसलिबा करिनो तुमिन दि लेब नते कोई सेप्टेम्बर की तारीख मंगा द VC इंचार्ज प्रोफेसर W विश्वनाथ न इखिबा चे की पाखम दु पिरखिबदे लेरे पिरखिबसिदा MU एक्ट की मखादा तवियाबा थबकसिंग पैकलो हाबगी वाखम सेलाबनिना VC इंचार्ज सेना टेक्निकली लीगली जिकी ओनदी मसी VC महान ओइगनी हाबसी अप्रूव अदुम तौजरे हाबी वहम दुमदी अदोइद मयक सेंगनदी ताक्चरे मयक सेंगन ताक्चब तारगसु MHRD ना क्लियर कट VC पांडे से लिप्त लेगदबनी हाइबसे मा हाइद्रबनी ना VC पांडे इकुइ कुइदना नहान तारीख 13 सिदा अमु प्रो VC खल्ले हाइदनसु फोंदोरी प्रो VC खल्ले हाइरबनी ना होजिक प्रो VC खनबद याजरीबो ओजा अदगी कोई रजिस्ट्रार इंचार्ज ने ना मु याजरीबा अतोपा हानगी ओजासिंग ओजा खरसु कोई प्रोफेसर पांडे का अदम मागी वाफम सिदा यारी है बतारे अदना स्वाई सिदा MHRD ना क्लियर कट हाइद्रबनी ngasai VC इंचार्ज ना लीगली टेक्निकली याबम थोई अदुगा प्रोफेसर पांडे ने थोईबा ऑर्डर मयाम से नल एंड वॉइड लौफम थोई हाइज बतारगसु कोई खोंग द लेखोम से तैना खोंग लेखोम तेरे खांगना आई तुमजन गदरा हाइबी वाफम दुनी अदा दुर्दी करी हाइबी क्लियर का स्टैंड अमा MHRD ना मयाई चाबी नतबा सेंगना हाइबम थोक्तो प्रसिन आई साइजु हाइजखरे हुजी फाउद थोइब ऑर्डर मयाम सिदगी पोर्ट सि करोम मायोन जि करोम लाके से कोई खांगे हारिब सिदा खंगजन नदरिब मीसु अदुम तौदाइना यारिब मीसु कना नो से कोई खांगे अदुबु हुजिकती सोल्यूशन म पुरतब यारोय ओके वेयर लाइज द सोल्यूशन अदुने कोइन थिरेसी अदुदी से पॉलिटिकल बैकिंग अम लेरिसा टोक पिरोबा BC Pandesi he is no more VC of Manipur University till the inquiry is completed natra sigi martmana thopu order si chanabum thopuraiba thokti adunani mana thoibu order punamak se chanaba yadabu order ni chuma khoi hani nge akoi university mi nate moi di party gi ne haidori braiba what is happening in the university campus what wrong things are done punamak si society mane ours is a democratic society. We have the right to speak out. We have the right to suggest. We have the right to see and comment. Hujik lai se aran ba pot amada chumna uhan ba pot moina la eba. Aduna hujik BC in charge ni lauthokraba state government gi recommendation yauna aichari din thoe. Now Bishwanath is the vice chancellor. I this mine hajen please go ahead with from this studio I want to appeal to go ahead. Dorendro, he's a register. Let them continue. Samkeshwar natraga pro VC happy call. See orders each and thokte. We cannot accept it. Aranbo order ni. Ye na ji haiba ki pagi ye na baiduna money. Ujiki solution no purukta bi yaroi. More than 100 days. Enough is enough. We can no longer tolerate such kind of malpractices. Aranbo sum tong ye ngoi sibu. Koi sibu araiba babok laiba. Society as citizen, we have the right to speak out. We have the right to point out what wrongs they have done. Aran ba tori budu khangye banga sidi. Aran ba tawnu haigadaba HRD na summay chabi leidana adum noin thopa tawro ko khoi sum yenge bi bhapta leiri ba sidi tawshanna bani khoi yaningdre ba. Maram adun ne sai hajuri ba. Hujikti order mayam to in violation of the orders nangi AP pante na pangthok thogadi. He should be put under suspension now. It's a time for the government to punish him. Sumai na ide hygienic ine. Ado bosa so aisida hujikti September ki tarikh manga dasu High Court ta koi PI lamasu haidi
petition amsu thagrabni PL na petition amsu rate petition amsu thaba laigrabni na 하저기스노 tharabni na ado idudani tharak pa hai se maonda mai mathak clear cut instruction laktabni na still he has got room challenge to ring ngasagi august ki tarikh 13 ta sign tona khiba memorandum of agreement to challenge toraga hoji petition to raibani na ado idudani clear cut thamam thok tabra adudane aina sai this is now becoming a political issue okay nangi argument for argument se dudi yarroe political backing am laidana okay ko mana sanaba yanaba room am thambado un tawrieba adudane ba koina government amasung the ruling party se swaida mabuk sengdana thabak tawre haina khoi di phaujeba please clear cut moi stand du lauthok pi okay clear cut stand lauthok to is center ge mai ke de MHRD ge mai ke de maru oina so is the ma'am high court the petition se leiribani hearing lagliba se tamik tai tra tek ta su pangthok ni hari challenge to ring asai memorandum of agreement challenge to honba ngami ba kogi case ama file to honba ngami jinadi mahagi mathakta instruction do laitri ma hana ju haji ai lipta le have se khangde khangai su social media ge through the company MSRD na on the chem the tharak na de have wafam phondo khibelere maram aduna ni mamo the chem adi homam tok ta bra have gi yam chaw waham lai se hoi VC in charge se da hojikti technically man oire have simadi ngasagi deputy secretary ni tharak ba che duna di confirm to robani approve to robani adugo hojik su man court ta case thaba ngami sinadi MSRD na mabu some way in krai drama haidi magi chance ama pirabra room ama pirabra hai BC in charge or bishona na thoibo orders in kuji ujare so many things ma in pandi to copy piriba pandi na phangde have ni yabra magi office level leibam khangi asid se thili ma na phangde du ma na haibi wani ano bo order sing se tama mamangi akoi lip ki order sing se phangi de habi wapam maramada akoi matuna ma na haibi wani thama thoi da magi lip lore maramada se tama amada join to bani habi wapam mamang phono khiblere it means he hasn't been informed about the lip mamon the lip extent to rai se mamon the khangan gi de haidra mana phono khiblai press conference se tama mari that like here ma na haibi wani ba ate order bishona thoi do order punamang si copy si pandi ju yawe ba we know I have seen the orders adu mana phangde haibi gi maram si di hekta hygiene bane en lobu tai okay hekta hygiene bane lobu tai hekta hygiene targa su code yauna sakra bani court sat pai basidi magi individual ni magi firep ki matung ina court sa bani court ta kana na satlu na traga sat kanu ni insan basu ya ponte ma masagi ai dinga sai an da panjagi bido masas da akiba ma leibren nom tawe mas okay akiba am phawe ba aduna di masi mara lei na traga leiti ha bise koi hai biding am de to da bu mangon da akiba am phawe ji kai no ai bise koi khamdam am di thoe ba adu haujik ti fanayamna hai sarasu hogi BC in charge oriba WB sona china hojik oiri na lori bani na mana masana bawa pandi na thokpo order se amatta sanaroi na order thokpa yai ba mana sigumba order se amatta sanaroi na ai bi yai ba magi su mangonda aisadi na power ma pi ba hojik numit mangani khangde tarani khangde maraks de ma power am piri ba sigi power manung se mana su cancel to yai ba na sigi ai sadi ge order ngai ba ngai mangonda kai nom de piri ba mana cancel to wo matam da ai sadi na kai ma hai roi ba maram di mahak power lei ba adu mana order loi ko sigi si chana ba yaroi transit office oi ba yaroi la o ina ko bangam bagi power se mangonda lei ba la hallu hai ba ya de ba ma hoji kai nati na pande kai nati mana order pang thok thok du di lambi de sat pa isam samba nga na soi do thok ko chap mana ri ji aduna aikoina masi matang da duwa yam kanna mangonda akhoi nainari ngai ma di saw sum hen ga do male aina khanbada mai kaino kok ta kaino bu lei braina sometimes ai khalle ba akoina wakhan da aduna chungna ye naina da bana faina har rain khan mani ma se maram di akhoi gi akhoi no jik yari ba aisadi na su yari ba professor Biswanath na mana chap ek to ba mana chap chana ade office amata lei ba yaroi se lao magi wa do amata ta ba ya de adu da magi matung illaga magi order da lojari ba sing du so si du paira du mai le jani kai kai gi kai sa na roi okay adu gi matung ina mana thaba copy do ada yobra na traga yog da brai se aikoi confirm da order kar roi kai guma kauram tau yoram ba tara ga di copy happy ga thada ba su yai dana yoram ba tara ga di madu gi instruction ma pi bi o haina koi persu to di yai adu ga yoram da ba su tam bangam di ba ai di order city ma koi gi ISRD da gi yam sau ba power ma thangam piri ba thang si hujik Biswanath na pai ri aduna mana thang ta yan thodo ya ba pot ne ba se aduna aikoina aina pamjabadi court satpa gi di court ki rai ama la aba matung da aikoina madu di magi ya da bai di court na lepani adum de koina haiba ngamdre court satpa sti
ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ instruct ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ instruction ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛꯅꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ Okay. something ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ Okay. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅꯦꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯠꯀ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯤꯉꯩ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ Okay, ꯈꯜꯂꯤ publicity ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ Yes, ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯈꯟꯅꯔꯤꯉꯩ. ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯅꯥꯊꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ Okay, matik chaba akogi power exercise tawbana hena. Exercise tawgada. Hagani have you wafum. Okay, Oza Irendra respond to please. ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯗꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯦ I find it very ironic Okay. because power ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯝ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPP ꯁꯦ BJP led government ꯁꯤꯗꯁꯨ coalition ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯅꯤ in fact minister ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ power ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯝ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯣꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯇꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯗꯝ ꯑꯩ ꯁꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯅꯥꯊꯇꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯅꯥꯊꯇꯨꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ what is the responsibility of the current BJP led government ꯍꯥꯏꯕ question ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕ VC Pandey vilify tauba VC Pandey di maya mamang da nukside na chaiba akoi di VC Pandey me chang chang muna te machin na di haiba aduga MHRD da di pressure pi da ba MHRD na tumil leba Manipur government ju tumil leba kaimta tau da ba karigumba chief minister saba nu pam thoe na khalase ba chief minister saba legitimate na ta illegal oiba chief minister saba nupa am hojik thole en khalase ba ma ain gi matung ina ma se arrest tabom thok tabra si thoe ba aduga jamana na VC am saraga leiriba Pandey se Okay. ma se he is doing illegal things he should be arrested Ma'am the counter to bi chan PP ha सारीब निपासे BCC ना रिपोर्ट तौगदबनेबा सुमाइन तौना अइंगोंदा इंटरफियर तौरेन ngasai chief minister सारीब निपादु chief minister अइंगोंदा सुमाइन तौरेन फागदबने माना महाकी सिगुंबा ऑर्डर सिंग चतनबा यारोय मागी मथक्ता तिचाबे एक्शन लौखटपियु नत्रगा माबु फाबियु हाबसे हौजिक लेरिबा BCC माबु हुजि आइसरडी ने यारेदना मा कै किनिंगाय लेरि तसेंगना हायदा मयामसिनसु यारे बोसि यारदना लौथोरको मतमदना मतमदुगी वारिनी अदुगा कई लेगे हौजिक मक्ति महाक्सिना थबक तौबा मतमदा अखोय किनिंगाय लेत्रे अखोय मयामनसु सपोर्ट तौरे पुनमना सपोर्ट तौरे गवर्नमेंटनसु सपोर्ट तौरे पुनमना support tore hai si haidi सपोर्ट तौरे हाइबदी अखोय मा ओहन बाइबसी मा इंचार्ज ओहल लोइना सपोर्ट तौनते पांडे लौथोगा इंचार्ज मा हापु हाइबनी मदुई मतंग से अखोय की गवर्नमेंटनसु इरे अदे MOU community नसु इरे मतुंग दा मा हापनी अदु माबु बिस्वानाथ ओइना सपोर्ट तौवे वाफम नते इंचार्ज VC दो यारे मागी स्माइना मागी कैन इंक्वायरी तौरिङै मागी ऑन लिफ्ट फोर्स लिफ्ट थमिङै सिगी मरक से दा महाक पुरो हाइरबनिना मंगोंद पीरिबा कैनोसे इंस्ट्रक्शन से याम क्लियर कट पीरे बोसि मा किनिङै लेत्रे हाइबे वानी दा Okay. Okay, Ozanara have you. The latest order issued by Bishwanath Ngarangi se. Ngarangi se mai mathau ma tawjare तौरे मा transit camp transit Leibi office yaroi. leibi yaroi Yes, yam fazari. nang lift ta leibani na nangon da entitled to mayam ji leibam thokte gari piro staff halo si mai mathau tawjari ba hi adu ne koina please go ahead and hide it let him go but at the same time leiri bi sarkar gi su mana henjel leiba port mayam se disobeying the orders adagi di public ko miyam gi convention mo ina ma si inquiry tawdana thajadabagi miyam asina miyeng adagi di ain gi thongda government gi order na mai mathakta inquiry tawai si tawraba natra inquiry tawringe sida mana usit thawaidana mana tawriba issue tawri order mayam se whether he should not be taken as a criminal si wahang ne ai lai Ada itu the government gi honest responsibilities. ओजा प्रोफेसर विश्वनाथ सु मागी तबम तो माई ड्यूटी से तबिरे ऑर्डर सु थोए गार्डनर दगी कार दगी पियोन दगी वना मक थारोन हारे इनफैक्ट आइना क्वाइ ममांग द पंजगी बिदो सजेन थोंग की क्वार्टर मा हुजिक हुजिक लैसे
MU की ट्रांजिट ऑफिस ने माना फम्मगा मुले से मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने पीबने अदु इतागदी isn't state government implicitly supporting Pandey hai ba poram lai Okay. side bai haijaning is aduna madam gi ngasai gi haibi gi beto technical detail da court chatlaga tawbudu du tongan ba ni we all three of us are politicians we are concerned more about what is the voice of the people mi oi ba akoi gi praja miyam na kai pam ge habdu khwai maru ne ba sigi manipur gi mihun praja miyam gi apam ba se sigi sarkar se song khangbi dre democracy ki wahan thok se of the people for the people by the people and have an city of the Pandey for the Pandey by the Pandey to lai re Okay, ma'am. si ba Ma'am Sedapati, ha. Pamam ba taragadi Pandey du lokthok na ba mayam na honari ba se sarkar na honara moidro Pandey lokthok na ba Pandey bu inquiry to honna ba se state government ki recommendation chalaga ISRD ne yari bane ba adun masle da state government to wi na to di to di haibdi yaroi state government na sapsawa ma gi mathok tawri mana pai bangam da pot oiraga su su tawri se thari ko hauji su tha mari sure je thari se nate sa mari matam sang ba haibse hauna bane Okay. matam kaya ga lobi ge do tha mari ma ga lobi ge do hauji ki lore Okay. se da ko ai Okay. Hojiki inquiry cha thaba horabani na inquiry report la matung da tang tang ma di khang Yes. Okay, okay. sida ama Closing note no jana. man NPP su partner ma oirubani na masi praja na hangbam thobu question amani say for example I khoi CPI si UPA gi government yormi I was a minister 2004 gi issue kaya malaya manorama gi kari ge aap spa lok tho oin to public ki issue ma am du da you know akhoi ju decision am lowi as a partner of the government akhoi CPI gi ware um lok je madudi August ki tarikh 16 si bau gi manung da at least akhoi gi kendra tare imphal manung gi kendra tare sidagi आसपास से लौथोंनबगी स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड तौद्रबा अदुरगदी अखोई CPI गवर्नमेंट असिदि यावररोय नखोई मंत्री सिंह सोई तौरगा पार्टी वारे तौरगा थाजल लेबो बिदा मदि सि तौति सरकार कायब तारे ही रश टू दिल्ली तौरगा मदुदा अखोई रोल अमतंग डिप्ले तौगी अखोई CPI न मना लोनिंग बै वान सेदि द इवेंट द एपिसोड सिदे NPP ना हुजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्वाइदसु आइदि सुंब स्टेन अमा लौब से दरकार ओइबरा हैना खल्ली Okay, stand lo hon to have ni lenga ki mai ki su to lenga ka chamin political parties sing su to object ko enadi koi proxy inquiry si sa tha ba hograbani na masiki report la matung da masiki action taken report la ba matung da duga makhata na kari thropa to report la matung da khangani marum duna object ko enadi HRD da gi koi chi ama la bani na VC in charge Professor Bishwanath na VC ore have simati yam clear oina leijare aduna marak sida tholai ba koi interference hai bata rahe hadi amana recognize torabani na aduga amana during the prop ta oibani na interference oidina don tholai be interference mayam se lehandana ba MHRD na su makhata na instruction amati pirak mathuk tari madu pirak tabata ragadi sum ngai lebagi mohta state government na su magi honest amona responsibility moina takshan amadi mathuk tari on the ngasi onati manu hunagi tharamsi matang sai lo senjerge ngasi ki tharamsi ta oja Irendro ma'am se dabati amadi oja naran dang birtuna tharamsi ba thawa happy ki bam mapung phan bidam ta umma putha so phanuk cheri appreciate your joining मसिन ngasi manu hunge tharong ngasi edition se karam to bibuge ko kan virp yagani koi mail id impacttv@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to bir feedback ta virp yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Razongam signing off. Kurumjari.